Tibele vek ule rich dad poor dad chunzom na. He video hi hele kabu khai khom na kallai mek atana video top na berturani. Bung rukna poisa lo chuana ringot nilovin thiam na charbel turin na thokro atilea. Khovela hen mi fingle thiam tak zir sang tak mase an thiam na phu lova lo tlem si an tammaya. Entinan Singapore avoi khachu Robert hi reporter pakhathiana interview ani. Robert hi best-selling author ani a. Chu reporter nu po chu ziak mi ve thawani. Mase a lekha buzia le athil zia vel kha ashalwak theilawa. Nangma anga best-selling author ni ve hi kadu atiani. Thuro na deal ngala. U Robert chuanin a article zia thiam le mi chiar chak chi taka thu azia thin ang huwa ala hlotlin puilo chanchu. Athu ziak te azuar sel thiam lawani. Chu wangin sales training course la a. Athu ziak te zor suma chantir zirle che ama bak tho shila. Beisei lau takmain chu reporter chuan sales lampang le a salesperson shim poka alo ngai sang lau khop maya lung ni wak lau chuanin anin thlatani. He reporter ina shia lau chu le khabushal kal berber te hi best writing author an nilawa best selling author zok an ni. Sel chu che chuania athu ziak bungthar kai pui tura amamo chu. Mishing eizong chin sum thok chuak chin chu inzuar vek kan ni. Kan thiam na te thei na te fin na te. In lo po ni la kan tha le hun te kan zuarin kan shal thau thawani poisa mu nan. Chu ni mani kan inzor sel thiam lau chuan thiam na chor lau reporter angkha mitam tak kan nitani. They are one skill away from great wealth atini. Sales le marketing che an mabaka ni chu. Accounting, investing, law le marketing a thiam na te belbom la synergize la irin ain sum siam hi a ul ayang atiani. Robert Pohian na atho tira chuan hlo lovin thiam na shang anei nan athokwal na save khop maya. Tin rich dad hian Mike le Robert hi a company hnuaya department shanga a chorkwal thin bokani. Accounting department lamate construction worker te tikana chorkwala. Kong pakhata thiam na thuk big nei specialize lovin thil shang shevezel zul tura zirtir kha akalpui dan zokani. Sum tho chwa theina kong khat chau atana tangkai thiam na nei kha chuan kha kan specialize na industry a chia khanin kan hluanga kong danga kan thiam na kha a chorna omwak don lo tlata kan thiam na field pakhata a thuk paule kha field ta khan kan tang thuk ani mai ni rep ve thawani chu thang chutianga an sum do na enkol tura thiam na line shang nei tura thalai jok cher chau chu company lian tak tele mi hausa tak te po inan ti chindanani nakhata thiam thuk tir vak lovin na peng shanga an tho lor tirin an thiam lor tira ti chuan company department shang te inkung kai na te an share fia jok nan rich dad po hianin a banker te a lawyer accountant le broker te honena an meeting na apo Robert le Mike hi an inzir ve nan a umtir ve chin bokani tiang chuan Xerox company le Standard Oil ate na tha le hima mahun eng tak nei chungin a ban san zela kha filta alu na chan a thiam chhota chuan apa dik tak zok chuanin a ati in a she thiam lo hia zoka rich dad ero chuanin alom pui viau zel thungani a chan chu apa dik tak chuan na tha le him job security hi angai poimo berani line rich dad ero chuan thiam na angai poimo ber thunga kumsom thum ni ma athil ti china risla ka hlo cham le po hi a thazo ka ti ni kum upat ma in a chan chu kumsom thum hnoi lama chuan mo phurna te la sang lova in hai chwa le na recover le na hun tha po ala tamani lotling tura management skills poimo pathum te chu pakhatna management of cash flow pahnina management of system pathumna management of people rich dad hian company din na konga thil har sa ber chu managing people hi atiani mishing enkol hi kan lo har sak khopaniang chumi mi kai shwai zir thiam tur po chuan Robert hian Marine Corps sipaya te po atran pha bokani chumi pi apoimo le chu leadership nei that le communication ani mi dor thiam na kan di don mi min tura biak po thiam customer te boss te employee emo ifa te po ni se biak dan thiam kha thil tangkai lut kani kan ko pui te po
thu soi in ang raw rawa po khan kanwa soi dan kanwa deliver dan te kha poimo china ni chungte awang chuan thalai te aron thin chu hlo mu nan ringot nilowa heng thiam na te nei theina na athok ma sa thin turin chu chuan nakina min pui don ani tlema puitling deuh te po na thok rim mop mop ringot lovin nadang thiam na pe theitu tur tho bil vele bok turin aron thin ani network marketing company join te po hi a thalo tukate ani ses lampanga thiam na nei bel du tan chuan a chan chu heng company then khathian training programs an nei thina chu tianga inziar zel tur chuan soifo angin tlom na le in hon na nei ve ngai change in thak in herrem hi ngaya kan nei ve te po chula chuan zirlai thatak ni baka zirtir tu thatak ni ve te po hi ngai ani midang te zirtir thil hriat ve hi mal som na kan pek chwa ve theina kong tangkai takani nei thil lama po luan chwa hi mal som don le na ania rich dad po hian akal puina sa a pero u ti chuan pekin in omang ti ani a peka in om huna pe veru ti ni lovin pek chwa kha ama sa thin ani rich dad hi chuan a pe chuak ma sa a ti chuan apung ne na ron kir le thina ti ani poor dad ero hi chuanin ka nei huna ka pe chuak ve ang atia ma se pek tura bar anei ngai lawani bung sarina overcoming obstacles hausakna dal tu thil te hne dan financial literacy lampang kha lo zir thiam viau to maila heng thil panga te hian hausakna financially independent kan ni theina kha ala dal thei fawa pakhatna hlauhna fear tu po hian poisa choi thlon hi kan du bik lo ni chan hlauhna kan nei vek mi hausa le re theite danglam tir tu tak ero chu an hlauhna an thunun dana ni mi hausa te chuan an hlauhna te awangin an ban san phalo mi hlotling te chu hlo chamna hian chona apizok thina hlo cham tur te ero chuan an tluk pui hlen thin losing inspires winners losing defeats losers atiani chuan chan lo tura khel ve ting tang ai chuan chak ngei tura chan la tur kan ni bok playing not to lose nilovin playing to win investing ala chan ve mi alo te hi la invest ve mi alo te chawan ni panina cynicism rin hlelna hlau thonna keimani emo midang te hlau thona awang hian kan ding chuak ve lo fo tam tak chu a chan chu an thu soi a him lo an ti te a hlok lo expert pon ni lem lo te thu soi le ngai dan te kha kan hmalak na ti thuan op tir tuwa kan lo mang thin ani chuan mani kanin rin hlelna kan hlau thona ka thiam ve thei lowang tum lo danin thila kalanga ka chan ve kang ti te rin hlelna kan nei chun reng te kha min dal tu lian ani a rin hlel tur le hlau thon na lam mel tat lova analyze zok tur zir chian zok tur ati ni engtin nge a hlau om thei dan a hlau thon om lo dan te kong te kha zir chian zok tur ani chu pathumna thatchiat na hne dan thadeu chu atok te a du am ve dewani du am hi thil thalo nia kan in sir tir le mitam zok te ngai dan ani thina wangin pom lo po kan omai thei ma se tu po hian a tha zok le sang zok du na chu kan pian pui tlang pui ome tu chu kan khovel than zel na chan po hi ani reng ani thil tha zok be se zel lo wilang chuan thil thar te kan siam chuak lawang du am lu tuk ni lova atok chau hi chuanin min nor ve ni ka nei zo ve lo I can't afford ti le ringot thin po kha ril rolam le khatiang ti ve the tur po ti ve tum lo na thatchian na wang zo kani ril rolam thatchian na wang zo adik taka chuan how can I afford it kan ti chuanin ril rolam khan na kha thok hala a thei dan kong dapna rem chang kha kan zong hal me ni thil tu lo le an boina tur tak ni lawa boy reng hau po hi thatchiat wang zo ka tiani adik ka ti khop mai he hi palina overcoming bad habits kan din mun le thlenchin hi kan zir sal ain kan chin than hian ashil thui zoka poisa en kol dan hebida po rich dad chuanin pay yourself first money in pek masakha akal pui chin bile midang rul tlak ma in a asset kolom angai poi mo ber abil rul tur le sarkar poin anron thing don anron nor don ti kha hriani mase chu chuan sum de chhuwa dan kong dap turin a motivate jok thin mase apa dik tak poor dad ero in midang zong kha
apetlama sa in amatan inda tur a neighbor ngai lo thongani chu an habit ve ni a an shanna ero chu bil le ba pek theilo an hlau ve chung khan porde chuan bil apema sa thaksa atho avengta maro chu amatan achuanga omtok lo kan ti kha rich dad ero chuan kha bil pek theilo hlau na kha sumsiam hnem tura norkal tua amang keu thongani manita na poisa in khol thadurin tuman miron nor ngai lo mase bil khon tu chuan miron tur sek thin kha pangana overcoming arrogance chapawna hne dan kan share lo na mol na hi inpom tamai lo hian chapawna wangin thup talte kan tum thina ni thil kan share lo na te hi rich dad po hian a thil share lo te hi poimo lawa angaya a chapawa piangin poisa ka hlau thina te ani a chan chu kan thil share lo te hi channa loss thlen tu ani shelo ni inpom du lawa chapau taka share dervel ai chuan in zero I share lo thila khan expert ne na tangpo in tiani bungriat na getting started bultan dan tur point som aron da a han en le zoi taila pakhat na hausak tu ringot lovin du na chan thatak kha in zot chuak la I re thei du lo chan tal emo chan lewang thatak tel lo chuan thil kalpui rang hi a har thin ani panina make daily choices the power of choice kan ni tin du thlan na kha poimo hausaki du chuan hausak na kong zel khathlang ro ti chuan injir zel bokla pathumna thian komfim khorle an ne na tanga injir thian thalang hlak kha anei theilo mai thei robert chuan a thian hausa lo te tangpo in ti velo tur tal azir chuak thinani kan thian tha te tangin ti dan tha kan ziranga kan thian tha lo te tangin ti velo tur kan zir don dinani chu palina master a formula and then learn a new one the power of learning quickly thiambel tura zir thiam chakhi tunlai khovel man mo to chuan skills lu takani injir zel turani ba ka khan kan zir chak turani pangana pay yourself first mani tana dam hasak hi chu kan soi jing to a he thil apply tur hian in thunun na discipline nei chatangai hle bokani parukna broker tha nei hlutna I broker telaka ui kom lutuk laula ti chuan thatakini tanan thokang tin broker thatak chuan I hun le sum khoral tur avon him sakang chenga azir thiam tir chenga itan asset thatak anni thei nang aya fingi chhor thiam phei chuan pasarina Indian giver ti omzia chu kan sum the chwa kha engtika nge engza nge kan hmu le le ang ti kha kan ngei venin kan be sei le vat tur poni tin ROI return on investment mai ba ka khan eng thil thon nge aron kentel ti te po eng free gift nge eng asset nge aron chom parianna use assets to buy luxuries nom sakna tur thil leinan rim taka I tho chwa paisa emo ba po in leisu I asset kolomina tho chwa mangin leisok ro paisa hi ithun hoya ida lawa I en kol thiam lo chuan sum kha I boy ni lawa I master zo kani chuan sumtan I thok trek reng mayang a boy tu zok ni turin financial literacy kha nei nge yangai pakwana choose heroes the power of myth kan mi ngai san deuh te chu ante kan chaka anti dante kan la chong thina ni kan copy thin chu mishing zia ve shim ni ina langa hausakna konga po hian hero kan nei ve nga ya kan nei ve nge tur po ni kan ti du ang an lo ti to na le ol sammel taka an ti hlo tlin na te awangin tuma ti ve thei turin min chau phur min inspire thina ni hero thadeu neila I har sat na to apo ka hero khan tiang hi tok ve ta se engtin nge ati ang ka ti ang hian ti ve ngem ti inzot thin la what would Jesus do anti chin ang deuh khan role model kan nei angai ni chu hausak na konga somna kan pek chho apiang apung ne na ron le don ti ahmalama po kan soi kha zirtir na chungchanga po hian alo dik ve thomaya rich dad hi kan soi le lokanga a brok dewa paisa ane iwak lawa piangin a paisa nei chun te asem hlau thina ni charity le kau shana te hi indu chuan lo ti ve chin ru pek le don in kung kaina in tem ve chin du chuan
hei chu thil tak tak ania Bible po inziaka siam chua hi don le le na ni chu tiang bokin I thiam na so nge deuh dewi du chuan mi zir tir ve ro pe chuak ro I thiam bel sau bokanga I dong le le bokang ui su mase don le tur ringot be sei le hisa pa pek chua kha chu nilovin kha chu masial na kha ni dei dona luan chua hlut na le lom na ma som na mi chunga I thlen tir don wang zokin I ti thin don ya ti in min cha theu ani chu atop ta a ti chuan sia zawna huna chuanin hamburger siam chuak ma saber tu ni a chin chia hi Louis la sen ani a ani hi a customerin rang taka siam thei ni si tui tak ni si a order awangin sandwich a siam na tur mangin hamburger a siam chuak ta ni ka video te milo en saka wangin kaloma lepeka kani mole thau don ya